प्रथम थर बलद टणा कादुओ करने जंत्रर क्षेत्र प्रदर्शन। ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय अधीनस्थ पशु शक्तिर सदुपयोग संबंधी सर्वभारतीय संयोजित गवेषणा प्रकल्प और कृषि विज्ञान केन्द्रर सहयोगरे मालकानगिरीर मुनसाल ग्रामठारे धान चाष पई उन्नत बलद टणा कादुओ करने जंत्रर क्षेत्र प्रदर्शन आयोजन करा जायतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନଲାଇନରେ ଏଫସିଏଆରସି ଆଇଏଇ ଭୋପାଳରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ମହାରାଣୀ ଦିନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ମିଶ୍ର, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଦେବରାଜ ବେହେରା, କନ୍ଧମାଳର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। मालकानगिरी जिलार समाजसेवी शंकर खिती और क्षेत्र विज्ञानी श्री नगमानंद बेहरा प्रमुख ଏହି क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम को